машинаға, осын баладан мені көмі Чаңғарға. Юклилер машинаға, Чаңғарға. Біз андан попуткадан бірде қайтып келеміз бияққа. Енді ақчы-бұтчы қалмады. Çalışmada işkede almaylar. Son yerde bir konuşu yüzümlükte çalışırken brigadir. O dedi, "Ken dedi, men sizin yüzümlükte çalışın, sartavoy yüzüm getir, satarız, otmek almakçım zor" dedi. 2 gün barıp yetiştirdilerim, 3 günüm. Bildiler şu tatarlarını algan, onda işten kudular, bolarında kudular. Ne otmek, ne akçı bir şey kalmadı. Men de istedim balaga bir kolyaska almaga. Hepsi koredim yolda Ahmet'te жүргендерін. Бес сұқланайдым. Не kadar өсінде яшы мен. Ол етмеге, ол киндірмеге балағын етмеге, ол бір şey yok еді. Son başladım aytıp anlatmaya işte. Rahmetli babam dokumentlerini Cenk'te oğan işte özümüzün karakteristikamizni. Hani o adam son işte aldı telefonunu, звонит etti Ahmet'ke, облсполкомға. Я не заставляю, но прошу, пересмотрите, пожалуйста, их дела, dedi. Барлық түштік о батальниге бір бош жерге кетіріп бошатты біздің олар. Айттық та, не пенжере, не қапы. Hepsine adiyal yurgan қақып, не тіпшті тапқан елерімізден әлі етіп қорчаландық. Бір-екі odun тап печка аяқты, ода түтеді де көзлеріміз шықты. Kırım'da kim var iken, Afilançay'da böyle adam var idi. Pek çok misafir geliyordu. Kimede özümüzge yatmada yer kalmaydı. Ya o Perisyenskiye uçukları façık.